Dobar dan i dobrodošli u sasvim neplanirani Mojito haul. Stvarno je bio neplaniran. Zašto? Zato što sasvim sam spontano odlučila otići do Mojita. Falile su mi samo jedne kao malo kraće hlače za ture. Zato što su jake vrućine i ja jednostavno uvijek radim unim dugim pristojnim haljinama. Međutim, recimo kad idem na zidine, kad se penjem gore, majko mila, ne da mi se više onako skupljati u dugu haljinu i vuć i pentrat se gore dole. Jednostavno rekla sam si, kupit ćeš si neke bermude onako malo iznad koljena. I eto, to je zapravo bio primarni razlog zašto sam se uputila u Župu. Znači, Župa je tu jedno naselje kraj Dubrovnika i tamo mi imamo Sub City Centar, odnosno, jesam rekla center, zato što, centar. Bože, engleski mi je u glavi. Tamo imamo, ajmo reći, malo veći shopping centar gdje možemo kupiti neke stvari. Naravno, zavidna sam ljudima koji žive u Splitu, Zagrebu i tako dalje, jer imate puno više izbora. U Dubrovniku, eto, mi imamo taj Sub City i ušla sam u Mojito. Sasvim neplanirano i potrošila sam, mislim, nisam puno potrošila, sad ću vam reći konačni račun. I jedna super vijest. Ja ne znam je li to sad samo u Dubrovniku, ali žena koja tamo radi me zamolila ako nemam aplikaciju da je instaliram. Zašto? Zato što pri samoj instalaciji aplikacije dobijete 15% popusta na prvu kupnju. I uvijek imate vrećicu gratis, tako mi ona rekla. Mislim, samo da imate vrećicu gratis isplati se instalirati aplikaciju. I evo, moj konačan račun, zapisala sam, znači bio je 81.20, a sa 15% popusta 68.80. Sve. Uglavnom, ja sam tu uštedila 12,5 eura, što je odlična ušteda. To vam je nekih 100 kuna. Ja još razmišljam u kunama, mislim, znam, evo, prošlo je koliko već, više od 2 godine da smo se prebacili na, bože, je li? Da smo se prebacili na euro. Tako da evo, ja stvarno mislim da je ovo super ušteda i eto, hvala toj ženi što mi je to rekla, jer inače ne bi uštedila ovih 12,5 eura. A sad, znači da vam kažem, ulov stoljeća, mislim za mene, zato što radim na suncu i ako me već dulje pratite, znate, pričala sam vam da radim kao vodič, znači na velikim vrućinama i meni vam je jako bitno koji materijal ja imam na sebi. Konkretno sad, ova majica je kupljena u Hercegovini, marka je Tiffany. Tiffany vam je srpski brend iz Čačka i super su. To mi je zapravo otkrila jedna žena u komentarima na YouTube-u ispod. Rekla je da njela Tiffany je brend iz Čačka. I ispravite me ako grešim, mislim da sam dobro zapamtila, mislim da je Čačak u pitanju i jako su im kvalitetne stvari. Znači, imam Tiffany i hlače, jedne, dvoje, imam dosta stvari od Tiffany-a, tako da evo, sve preporuke. Konkretno, ova majica vam je 100% viskoza i toliko je lagana. Znači, ja sam danas odradila turu zidine i super mi je bilo u njoj. Nisam se nešto uopće puno uznojila. E sad, na tom tragu, znači ja sam išla kupovati u Mojita stvari koje su stvarno visoko kvalitetnog materijala, dakle prirodnog materijala. I sad ja kad vam kupujem, uglavnom gledam da je to ili lan, ili viskoza, ili pamuk. Znači neka mješavina toga i onaj lincel, čini mi se da je neki takav materijal prirodni. Uglavnom, ajmo mi sad krenuti. Znači, bez obzira što sam ja imala 15% popusta na prvu kupnju, znači instalirajte tu aplikaciju, ja sam naletila na sniženja. Znači sad su vam u Mojita sniženja apsolutno na cijeli asortiman, na sve artikle. Bože, ovo sam rekla ko da prodajem nešto nekome. Ko neka reklama. Uglavnom, ljudi, njihovi brojevi su mi onako malo, ne znam kako bi to rekla, malo su mi njihovi brojevi čudni. Evo, zato što sam ja inače broj 38M, ali nekad znam ići i u L, znači uglavnom sam 38, nekad znam ići i na 40. Sad se dogodilo da mi je većina stvari 40 bila mala, osim ove rolke, čuj mene rolke, ne znam više šta govorim, tunika.
Znači ljudi, ovo onako izgleda obično, bez veze, ali kad se obuče, znači vrh. By the way, iz posla sam došla sa zidina, ja sam direkt nakon ture išla u župu, kupila ovo i upalila kameru, zato što stvarno nisam htjela da ostanete zakinuti. Ne sad da ja tu pokazujem i hvalim se, nego stvarno da vam kažem da imaju super stvari, prirodne materijale, sad su sniženja, sve je sniženo u butizi i plus imate taj dodatni popust. Opet da naglasim, ja ovo kupujem sve svojim novcem, znači apsolutno ne surađujem ni sa kim, tako da Mojito, ako slučajno naiđete na moj video, ja se ne bi uopće bunila da mi date neke pogodnosti ili da mi nešto pošaljete, mislim. Evo, ovo je u biti sve besplatna reklama, onako iskreno iz srca preporuke. Tako da evo, ja koja sam zahtjevna, ako sam našla materijale za sebe, mislim da svatko može. Uglavnom bježim od polijestera. Polijesterčinu ne volim nikako, zato što radim na suncu i požalim momentalno. Tako da evo, znači ovo onako majčica dugih rukava, izgleda niđe veze, ali je jako lijepa kad se obuče. Evo ja ću vam sad ovo sve probat. Mislim, neću odmah, prvo ću vam pokazati što sam kupila, a onda ide try on haul. Znači onda ću vam se sve presvući nakratno. I govorim prvo ovako cijenu i materijal. Može? Znači ovo je veličina 40, kažem nikad ne znam, 38-40, ali meni odgovara 40. I cijena je, da vidimo koja je stara cijena. Aha, stara cijena je, pazite ovo, 26 eura i sniženo na 15. Vidite da vam pokažem. Ovo je stara cijena. I evo sad je 15 eura, a toliko lijepo stoji. Materijal, sad ćete vidjeti, to jest čut. Materijal, lan i još neka mješavina, samo malo. Evo, divota, znači, ajme meni, presretna sam. 55% lan i 45% viskoza. Neću vam sad pokazivati, mislim, valjda mi vjerujete, ne bi izmišljala. Tako da eto, to vam je materijal, ok? I još jednom cijena 15 eura za ovaj materijal i više nego povoljno. Idemo dalje. Vidite ovo kompletića? Znate da je ovo moja boja, ljubičasta lila, volim i tamniju ljubičastu, volim i svjetliju. Znači ovo je kompletić. Kompletić, ja sam ostala oduševljena i da vam kažem da nema baš brojeva, potrčite da vam se sve ne pokupuje. Znači ovo je, joj predivna, kao majčica, košuljica i dole ove bermude, jel? Aha, ovo je prednji dio, znači ovako. Jako lijepo izgleda kad se obuče. Idemo prvo sa ovim gornjim dijelom. Gornji dio vam je bio 15 eura, snižen sa 28 na 15. Top. Ja ne znam, evo, imala sam puku sreću. Zapravo sam se uputila samo zato jer su mi trebali neke kratke hlačice bermude. I onda naiđem na masu drugih stvari. Ok, znači nakon što sam rekla cijenu, ajmo opet na materijal. Materijal je 55% viskoza i 45% lan. Tako da super. Odlično. Jedva čekam ovo probati, to. A hlačice, znači 38 je veličina, ne znam jesam to rekla, znači moj broj, 38 i donji isto 38. I donji dio vam je bio 9,99. Znači, super. Odlično. Stvarno sam odlično prošla. I da vidimo materijal hlačica. Materijal je 55% lan i 45% viskoze. Idemo dalje. By the way, gdje mi je? Ja vam kad radim, evo mi ga tu. Ja vam imam ovaj ljubičasti sat, tako da slagat će mi se. A imam i ljubičaste naočale kasnije možda kad se budem preslačila pa ću vam kombinaciju složiti. Isto tako sam vrebala neku suknju laganu. Ne da mi je sad duga do poda, onako da je dulja, da je pristojna, ali opet da je dobar i ugodan materijal. I ona vam izgleda ovako. Znači ima gore ovu crtu. Evo, sa strane crtu, ovu neku prugu, kako bi ovo nazvala. Broj je 38,
cijena 19,99. Ovo je čak, ja mislim, i najskuplja stvar od svega ovoga. Bila je 35 eura, zamislite, sa 35 na 19,99 i idemo na materijal. Materijal je, čini mi se viskoza, sad ćemo vidjeti. Znači, ja ne znam. 55% lan i 45% viskoza. Ma, divota. Ja sam u biti najbolji promotor lana i viskoze. Najbolji, evo. Onda, ovo je bila najjeftinija stvar. Znači, izgledalo mi je kao da je kratko, ali nije. Zašto? Zato što vam je ovo suknja šorc. Znači, suknja šorc ovako izgleda nazad, broj 38. Suknja šorc, evo vidite, ovdje, vidite, ovo su hlačice, šorcić. I stvarno ovo mi je prvi put da sam kupila suknju šorc. Konkretno, mislim, nije mi sad baš trebalo, ali uzela sam je zato što je bila samo 6 eura. Ljudi moji, 5,99. Znači, rekla sam vam, mene vam uopće ne interesira je li nešto brendirano ili ne. Ako mi se svidi, ako je lijep materijal, ja sam vam jako, padam na estetiku. Znači, kad mi se nešto svidi, ne zanima me je li skupo, je li jeftino. Mislim, ako mi se baš svidi, kupit ću, jeli. A ako je baš skupo, onako promislit ću 2 put. Uglavnom, idemo na materijal. Vidiš, ne sjećam se ovdje materijala. Evo, priznajem, pala sam. 67% polijester, 29% viskoza i 4% elastin. Pa dobro, ajde. Neću sad, u ovome i onako ne planiram baš raditi jer je dosta kratko. Onako za mogu ovome na kupanje, vidjet ću. Ok, idemo dalje. I zadnja stvar, u biti, zbog ovoga sam ja išla u župu. Iskreno, evo ovako, kaiš je bio nazad u ovoj plastici i onda sam ga ja, kad sam se preslačila, stavila. Ne sviđa mi se nešto kaiš, onako bez veze je. Ovo je, ove hlače sam uzela 40, da, ovo je bio neki manji očito broj, 40. Cijena je 15 eura, 14,99, s tim da su bile 28. I sad ću vam reći materijal. Materijal je 100% pamuk. Evo, ovako se to čini ružno. Evo, čini se to ružno, ali kad se obuče, ja ću vam sad ovo sve fino na sebe staviti, pa šta da kažem, uživajte u modnoj reviji. Vidimo se brzo. Ljudi, ja ne znam je li vi vidite kako je lijepa ova boja. Znači, meni je ljubičasta wow, a ova boja, evo, ne znam koliko možete vidjeti i nadam se da me čujete, razmišljala sam. Moram kupiti mikrofon. Znači, evo, sad sam stavila ovaj sat, inače ga nosim na ture, slaže mi se. Naravno, ovo bi nosila samo kad radim zidine. Znači, to je ta tura gdje je strašno naporno i gdje se treba špenjati i onda mi te duge stvari i te pristojne haljine koje inače nosim jako smetaju. Naravno, kada imam neke druge vrste tura, tipa kad ulazim u Franjevački samostan, u crkve, u različite muzeje, tu sam uvijek pokrivena od glave do pete, ali ovo je nešto što bi nosila, kažem, samo na tu turu i evo, nije prekratko, stvarno mislim da je pristojno. Brate mili, ako su muškima dozvoljeni šorcevi, znači oni uvijek mogu svugdje ulaziti kako žele, a ženama se gleda dlaka u jajetu. Evo. I ovo su naočale koje stvarno imam dugo. Međutim, ja ne znam jel se vi sjećate ovih naočala, ali riječ je o mojim ljubičastim lila Versace naočalama. Evo, znači, kao da su čekale ovaj komplet. Ja vam ove naočale imam, ne znam, nekoliko godina, međutim uvijek zaboravim da ih imam. I onako, budući da su svijetle, onda mi jako smeta svjetlost. Naravno, uvijek više volim nositi ove tamnije ili one smeđe,
ali ove naočale su ludilo. Evo, pišite mi kako vam se sviđa ova combination. Mislim, ja sam si fakat super, šta da vam kažem, bahate sirovine s brda. I evo recimo ovaj šešir iz prošlog hola, samo malo da vas malo dignem, oprostite. Evo ovak. I recimo ovak. Izgledam ko ni tamo. Evo, mislim, razumiješ? Izgledam sad ko ni tamo u Vijetnamu. Kako se ono zove? Ok, sad sam si malo smiješna, ali ovo je šešir koji sam se kupila tako da mogu vezati kosu. Evo, nisam ga dobro sad namjestila. Uglavnom, ovo bi bio prvi outfit. I jesmo li spremni za drugi? Mislim, nemam sad kompletiran drugi, ovo je jedini komplet, ali idemo sada na suknju i ostale stvari. Outfit broj 2. Mislim, dobro, neću ja ovo kombinirat sad, konkretno ovo na ovo, ali čisto da vidite suknju, onako pristojna, lepršava. Najbitnije je da mi nije vruće, a sad već gore vidjet ću što ću točno iskombinirat. Ovaj mi je super, nekako lijepo ide uz tijelo, ova tunika. Ne znam koliko možete vidjeti. Ovo kad se opere sigurno će se malo uvući, zato sam i išla na 40. Tako da evo, jako ugodnog materijala. Ja sam vam skužila da mi je najbolja kombinacija lan i pamuk ili lan i viskoza. Kada je 100% lan, to vam ne volim. Zašto? Zato što se to grči, gužva se i barem mene jako svrbi kada je 100% lan. Ja vam 100% lan ne mogu podnijeti, ali u kombinaciji s drugim materijalima da. Tako da evo, to bi bilo to. I što mi je još ostalo? Iskreno, osjećam se kao tenisačica u ovome. Ne znam. Ok je. Stvarno je ok. Jako je ugodno i lagano. I evo kako to stoji iza. Ima ovaj neki kao. Inače, ja kad vam se sunčam, ne znam kako vi cure, žene, uglavnom me žene i prate, ali ja vam se većinski sunčam sprijeda. I onda recimo, ne znam, bubam, sunčam se sprijeda sat i pol vremena i onda okrenem se ovako iza i 20 minuta se onda sunčam. Zato sam uvijek dosta bljeđa nazad. Pišite mi vi, je li se sunčate tako ili obrnuto. I naravno pišite mi što vam se najviše sviđa od svega ovoga. Pa evo, mislim za 6 eura sasvim super ulov. Inače, ovo je majica iz Manga, imate je u mojim prethodnim holovima. I evo ga, ljudi, ja sam skinula onaj kaiš jer mi je jako ružan. Jako mi je ružan. To su sad ove hlačice zadnje koje sam vam ostala dužna pokazati. Onako ok su, ništa posebno, ali olakšat će mi život. I samo da namjestim. Evo, malo sam vas sad previše digla. Da, znači kaiš koji sam dobila uz hlače je ovaj. Mislim, jako mi je ružan, ne znam. Evo, vidi. Neću ga sad uvlačiti, ne da mi se. Ali jako mi je ružan, ne znam. Baš ne sviđa mi se. Ili, osim ako ću ovo nositi na majicu ove boje, znači imam istu ovakvu majicu u tamno smeđoj boji. I možda jedino na tu kombinaciju bi mi išlo. Idem dignuti ovaj sat, nervira me. Tako da evo, drage moje žene i muškarci, ako ste uopće tu, hvala vam lijepa na pažnji. Ponavljam, ovo je bio nenadani haul, spontani i baš mi je drago da sam to sad snimila. Pišite mi svakako kako vam se video svidio i naravno što vam je najdraže od svega ovoga. Ako bi ja morala izdvojiti jednu stvar, to je definitivno ovaj kompletić. Znači, predivna boja. Ja sam vam, kao što znate,
opsjednuta ljubičastom i definitivno ću sad ove naočale malo više iznositi. Tako da, evo, to bi bilo to. Nadam se da ste mi vi dobro. Želim vam lijep dan i vidimo se, nadam se, uskoro u nekim drugim videima.